Zdravím, vítam vás z tohto pokračovania. Vy viete čoho? Hororovky Still Wakes Deep again. No, dneska bratia a sestry, tak sa vrhneme sem. A nelúbi sa mi to. A nelúbi sa mi ani tamto. Takže ideme, ja mám trošku okúsenskú. Aj keď to asi good. Čo si zdychol, kámo? Čo tá hudba? What the fuck? Kámo. To je nechutné, fuj. Asi sem. OK, tu čo? Asi nič. Ideme sem. No, bratia a sestry, to bude celkom na... Vážne? Kábliky, čo ti poviem? Buď ticho! Dobre? Nikoho nezajímaš. Dovidopo. Ja som vyskočil, dámy a páni, a ono ma to chytilo. A chlapec sa naplašil. Jak sa to? Ja je takto. Fajn. Konečne to je ticho. Moje uši konečne nemusia boleť. Nice. Nice. Brato, ty silný. Čo kričíš? Moreš, nič sa nedeje. Tam ten tancujúci kábel, kamo, kúka, jak to robí kolečka. Asi tu. Jedine tu, tak akože kde inde, no. Tu asi niečo. Magickým kúzlom som. Lezem hore, nebojte sa, ja som nič nespravil. Ja som nič neurobil. Fajným spôsobom sa pohybujeme. Teraz kam? Tu. OK. Volá, čo tam padlo dole, no. Nevidím kam idem. Si robíš prdel. Nechce sa mi. Kamo. Nie. Čo si robíš prdel? Kde sa mám dostať? Kde mám ísť? Nie. Ono to je cez to celé. Dobre. Tak ideme. To neznie úplne ako človek.
Ja som si myslel, že to človek, to nie je človek úplne. Underwater. Oh, shoot. Čo ti je, zima? Zima? What the f... Ja som v pohode. Nehaj ma, dobre? Ja sa snažím od teba držať čo najďalej tým, že utekám od teba. Asi sem čo. Jedine. Už o mne vie. Už o mne vie. What the frick? Čo to bolo? What the f... Tu som v keli asi, čo? Buď ticho už! Nerozprávaj, však ťa objaví. Dobre, fajne. Ideme to, bratia. Prečo hovorí bratia a sestry? Nechoď naspäť. Ho! Buď ticho. Utopím ťa. Nefunguje milný. Douglas. Douglas. Asi nebude žiť. No, you can't be. Shit. To černé je čo? Či červené? Červeno-čierne. Zase to furt kýve. My radšej tady ideme preč. Kámo, kašľu na teba, nehaj ma tak, dobre? Koho? Koho? Koho tvár? Koho? Povedz mi to. Buď ticho. Don't leave me. I don't want to do it, please. Prepáč, Gibo. Ja vidím, že nie si v pohode a musím to urobiť. Nie si... Hold! Nie si v pohode. What? Čo počujem? Stop. Shit. Fuck. Stop thinking about it. Just stop thinking about it. Jesus. Right. Right. Is there anyone here? Hello? Áno. If there's anybody here, fucking say something. McCleary here? God, it's O'Connor. I've got Bruce and Fergus with me. You know what's going on? No, but we hit something. You need to get out of there. Don't need to tell me twice. Listen, something's wrong in engineering. It's not safe. We'll go through the leg and come up through the underrick. Rennick better give the evacuation. O'Connor? You have to go through accommodation. It's all blocked. Do you hear me? O'Connor? Okay. Just a normal, simple day. Trots? Trots, is that you? I can't hear you, man. Open the door. Trots, the door's blocked. I can't get to you. What's up, wee man? Are you hurt? Jesus, Trots! Trots! Oh môj Bože. Dovidenia, to sa nepotreboval byť. Čau, zavri sa. Čau.
Nechcem ťa počuť ani vidieť. Otvor to! Zavri to. Dobre. V pohode. Bezpečí. Hello? Ježiš. Z záhadných okolností sa mi presekáva ten oný. Bloody hellfire! Get in, quick. Thank God you're alright. Jesus, what are you doing in here? What do you think I'm doing in here? What the bloody hell is going on? I don't know. People are dying, Roy. Dead? Who's dead? How? Douglas. Trots, I think. I don't know, it's this thing. I think it's doing something to people. I don't know what to believe, you know what I mean? I really do. I saw something out on the deck. I didn't stay to look, it just scared the shit out of me. I should barricade the door. We can't hide, Roy. We have to get off this rig right the fuck now. Well, without Rennick say so? Roy, did you hear Rennick? What, you think we're getting evacuated? He'd want everybody back at work if we were at the bottom of the North fucking Sea. Right. The lifeboats, then? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path, and once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, don't worry. Getting some extra prayers in. We're gonna need them. Guys, you won't leave me. It's bloody terrifying out there. I'm not leaving you, pal. I wouldn't blame you if you did, mate. I mean, you've got all the food in here for a start. Praško. Prvé, čo ti spravím, je to, že ti zavriem jedný aj no sem asi ideme, lebo tu vidím, toto je tá miestnosť, ale aj druhé dvere. Ty tak ostaneš v bezpečí, aspoň podľa mňa. What the fuck? Tam je volačo, ja tam nestiem ísť. Oh. What the hell? What the fuck's happened to them? Azinga! Dobre. Ja nemám rád, keď sa so zvukami ide furt volať. Volačo? Locked. Ty fuj. Opäť som si neviem, aké ryti zobral šobrovák. Dobre. Môžem sa napiť normálne vody? Ďakujem. Oh môj bože. Oh my shit. Hello? Anybody in here? Prečo vreštíš? Radšej prejdem tajto, kámo. To sa mi nepozdáva tam tá vec, čo tam trčí. Dobre. Oh, shite! Christ. How am I going to get down there? Čo tu po mne steš? Aby som spravil toto? Aha, okej. Shit!
Oh, fuck! Čo sa stalo? Attention crew of the Bearer. All personnel need to get to their nearest evacuation point. Don't you all get too excited now. You'll all be back at work in 15 minutes once I get all this nonsense straightened out. Fucking bastard. Máme ešte pracovať? Hej, ty by si chcel ešte pracovať? Ty by si chcel ešte pracovať, keď tu máš toto na svojom rigu? Mohol by sa to prestať už rozbíjať, aj keď pochybujem, že to pôjde tak ľahko. Už si pamätáme, jak sa chytíme a jak toto. Fajne, ja už to vím. Sa pustíme, ich to máme rýchlejšie. Fine, lifeboats. Tu asi viem, čo máme. No, jeden mínus, a to je druhý, že? Ten tam bol tretí. Dobre, počkaj, tu je plán. Čo to? Remove safety pins from both and the cradles. Change brakes, lever to wings. Dobre, čiže najskôr musíme dať z toho preč také, keby proste vidíte, kľúči, keby bezpečnostné. Potom stlačiť páku, aby sa začal dávať dole. Následne nastúpiť doňho aj z vestu. Následne sa člen spustiť dole. A potom už len odplávať. Ideme na to. Čo som... Fajne. Nice. Nice. That's just brilliant. Perfect. Aha. Kde mám ísť? Kde mám ísť? Tu sa vraciam. Ja neviem, kde mám ísť. Tuto asi. Len tady náspäť pochybujem, keď tam sa to náspäť rozpadlo, len tak nespraví nikto. Kde? Je tu. Who's that? Rennick, it's me, Kaz. McClary, what the fuck are you doing to my lifeboats? It's gone. It just fell off into the fucking sea. You must have done it wrong. Fuck off, Rennick. You built this fucking thing, not me. Who's with you? Roy's in the canteen. Finlay and Brody are alive. Listen to me, McClary. Get your ass up to the chopper pad, bring anyone else you can find too, and whatever you do, don't touch this stuff all over the Bearer. I can't get back out. There's a safety door, the railings are all gone. For God's sake, do I have to tell you how to do everything? Give the door a tidy kick at the bottom. It'll open right enough. What about you? Just concentrate on getting to the pad, don't worry about me. You see, Rennick? What? Well, does this mean we're okay, like? No hard feelings? Get to fuck, McClary, and when you get back, fuck off again. I'd be happy to see you drown, but I'm not having your death on my fucking record. Áno. Dobre. Go on yourself, you old fud. Asi tak. Ale akože dobre. Shit bastard. Gay! Počkaj, tu boli dvere. Dobre sa nestrepal z tých schodov. Čo som práve spravil? Nič? Nič, fajn. Nie, po schodoch sa neuteká, to je poslušný chlapec to. Vidíte, aký som?
Neboj. Dobre. Kde sa mi to? Ja to ešte zoberiem. Kto mi furt volá? Who's that? It's Kaz, Ennis. What's going on? Jesus, I need help. I don't know what to do. What was that? Something's happening to me. Oh no! Ennis. Ennis! Fuck. Sa nebudeme zdržovať blbosťami. A ideme proste. Rýchlo my to prešprintujeme, my sme frajeri. Utility, jasné. Nie, iba tak? OK. Oh shit. Nič, dvere nefungujú. Tady sa nezmestím. A okno tiež nič. Kade mám ísť? Cez okno, nie? Nejako rozbiť? Nie? OK. Tu, hore. Kade mám ísť? Ľudia, ja fakt neviem. Tu nič není, proste tu nič není, fakt. Tuto tiež nič není. Když nejde ani otvoriť dvere, cez okno neprejdem. Jednoducho nič tu. Dobre, bratu. Les to už, ja nemám čas na tieto tvoje voloviny. Pohode. Aj toto je. Aj to je v pohode. Nepovažíš buchať, opovažíš ma zhodiť. What the f... Čo to je? What? Jesus. Som fakt raz pračko. A to je človek. To je človek, ktorý je zmutovaný. To fakt, toto nie. Toto fakt nie. No tam teraz určite nejdem, kámo. Jesus Christ. No, dobre ľudia, ja by som to navrhoval, tu zazval, čo také isté trčí. Ja by som to navrhoval takto, tuto to končíme. Fakt, nie, ja opäť potrebujem chill out. Zatiaľ čaute, majte sa dobre.